e non esperar a que nadie me pite a neve. Na residencia danme todo feito, así podo centrarme mellor en ler as cartas e organizar o reparto dos asagados. Dos agasallos, moi ben. Eche un pouco fino este palpador, porque claro, ven para ali porque lle dá todo feito. Así calquera, verdad?